National People's Party Radikor Block Committee Southwest Kasel District kalayo ban penlong ya kejingelang pajba Dorbar Hall Nongjeri Southwest Kasel District kumsi benta ban penklan cucu ya ke parti na ke benta ban penkrek ya ke election MDC ha ke ba ha ke ni kesngi kelaya keren ru ya ke kerteng jong ukertong uban yele ya ke election MDC na ke Ranikor constituency ha ke ni kesngi lai don lang ru ubak kit borlang nongrem chief advisor jong ke parti NPP ubadairu upresiden jong ke NPYF Meghalaya State ha ke jinge keren kela terwa ya ke kerteng jong uba Mandilos Nongbri kum ukertong na ke parti NPP bat na geliang jong ki pajba kela menjur lang baro da ke barakti ya ke kerteng jong uba Mandilos uban long kum ukertong uban ikon ya ke election MDC na Ranikor constituency uba Mandilos Nongbri haba keren hagani kesngi ula penpau ya ke jing sngo kumen bagi pajba jong ke constituency kela ibit yu ban long kum unong elam bat kum juru kum uta ukertong uban ikon ha kene ke MDC election na ke parti NPP na Ranikor constituency kum usamla udon ke jing trang bandon ke jingkit kli na ke jing temu bat wanra ya ke jing kela ha kene ke dong katany ulong bau undang yai trei sistem harangkat ke jing ya sngo thu lang bat ki pajba jong ke Ranikor constituency na kaleng uba kit borlang nongrem haba keren hagani kesngi ulai kublai uba NLB ti sangma bat uba Mandilos Nongbri ba kilala ban penyaj bek yai tronti bat lumlang ki pajba jong ke constituency bat ban penklanya ke parti NPP Ranikor constituency da ka ba kit bok kerwang balang ba ke jing trai stom jongki bat da ke jing trai lang kinyo ban khet yo so ke jing job ha ke ni ke election MDC. Now we had a meeting, so I'm very happy to thanks the general people of the constituency. Today we had successfully selected a candidate to be a candidate of the Ranikor constituency or Langrit constituency as MDC. Pak Mandilos Nongbri also accepted. Accordingly, we will send to the higher authority for the declaration of the candidate. So today, on 10th of this August 2024, we have gathered here. We have meeting. People are everyone accepted and agreed to be here. Pak Mandilos will be the candidate of the party officially. Thank you. Baru ngapan pau jing sukemen ba hadin ba daga jing treshitom jong panel bi tisang ma ba di ba Mandilos kum ki nokit kam hakmat jong ka block unit thang ne Ranikor ngilayo mentaban ya syong ya ni ka komiti ba kongsan bat ngilayo ya kaban ya jit ya kandidat ubangin sapha ka kerteng jong iba Mandilos mentas pok ka state election committee jong ka parti NPP ka jongi tindak kaleng juga suban penpau ni sukumen nomor hakapor ke balengkot ni isibon ki nongkit kam jan man ki unit kelayo ya kan dia boy hakani kapor pat ke sukumen ban nomor bang iba unit nomor srihi baro ki menjori ka keteng jong Mandilos panong kandidat jongi tindak kaleng juga ru kum uwe nongkit kam jong ka parti bat kum praisnong jong Ranikor konstitusi ngatap ka sukumen bat ngakit bok kiruyang iba Mandilos bahakat jengjat lenti jong u ban trei sitom ban organize ka parti hapo jong ka blok jongi ngej scam ba ka parti jongi kanang klain na kasisya snibat kamar patin la dang ya tresitom ngai i bakadon ka jing kermen hauni usam larang ba jongi pan yo ya ban khet yu so jongi jing job hak ni ke MDC kapan salong hak ni kisnam buat digainan jongki pangan cuba ya kani ka jing terwa jongi beba kamtam balami dingba advisor jongi de nikonge kamdara ngan aimu shoyu play ubala dolem dorkat pani balari la sumare ni hakipor baro panado kani kapor kapabanta ngai play i sharman papunya ya kani ka meeting but ngai play you advisor juni ubale youth president jong ka state bana kit board nongrem but ngam da shimshu ya kapor ngai play ya baro kiri rombang ka donlang banga hakani ka rensan but ya pi baro ki Beba dong kesan jong parti NPP hakabapi lawan hakane ka meeting wala apdeng jong ka jingjur slap hakat jing bom biang kemarin andre da ka jingkiat kitya ka jong pi kane ka meeting benta kalalong kapa i
i Shongkun but idon jingkermen ya ka parti NPP nang ni Syahmat de halur ta ka jingterwa kaba pila yang muncul yang aku MDC banyang yele na bata ka parti ka chongi hoy ka detang working president abo ka parti Andre abang pilapan kam yang panganjang sa kawai pat ka banta kata pangan long unong lam kmat yang ka parti akate ka election MDC nakaleng ka chonga nadu nikong hi ngadon kata ka jingmut pangan syakri yang kibai pa hakano kabenta kabangadon ro hakabamen shwa kumbangan arung syaka parti ngalapna yalade pangadon hapo kiseng malang ne NGO kumbagi tim benta nakadaw kata kalong panganyo yang takajik syakri benpa bangalapan penyaso yalade syaka political party bangarung agnika party ro day nakata kadaw pangakwa pan syakri benpa pangala ban yarap ya kita kicingnya cong kadong kathan kajongi hakapa ngandon peta agikam saikima sima de halor kene kacing terwa nakaleng kaconga ngapdek soha panlong kumbu kandidat jopi ban panganlam kemat hakte ka election MDC ban kawai kalong ba POE yang ngadapdai tamu beriu berpemai akakam politics ngapat dadai utau beriu ubalayar akakam saikima sima de ngatrai pila tip ya kata bat shibun kicing tuna kiba pila bat syam ya hakaba ngalong kumunong yalam andre gawai ngalong kacing kerpan kaconga lada pila ya kacing tuna kaconga pi kibala ramba kibala slam hakakam syakri saikima sima ngadon kam yang kacing ketu kepam kacongpi ngadon kam yang kacing ikai kacongpi kumno panganyan nomar bah kacing yalam yo pai pahi kamlong kapasuk pangala panlehi dala di marway andre ngadon kam ya kakenhun kapaskiam kapa kinshali teli haga parti balanga unong yalam tegane galong kajigerpan kajonga bat abapai sagwe kalian POE bangarong amdadai utau beriu ubabit ubabiang kata kamai kaji kumbalong kiwe andre ngadai abapila pentam yang kumunong yalam kat bana kabut kabur ngalong kapakulay yalam ya parti nganom le lendet lane nganom isi tempor hakajing yalam kajonga kat kapangadon kabut kabur hanga nganong unong yalam ujongpi hakate ka election kabansawan pangamdei uta ukaupun lane uta uba EAP sedang leti andre yang aru ngala email akaya mukun sendrang ngaru ngalong mukun sendrang panyalam yakat kenhun kajongi kantam yang kapati kajongi kene golong ke kacik so tenan apabila penkup yang panganlam kemat panganong ubertong jompi akate ka election MDC banga ngakapat ya kipai paro kalau kata kacik kepat kajonga ngadon kam yang kicik trelang jompi paro kipai ngabong tang yang leader andre yang nong kabel dan yang member jom ibadon ko kapati ngadon kam kajing trelang kajompi kajing ai jimut kajompi waladai kajing ai jimut kapari ro yolese kadai kapakordor di wanam skau leran dan wanam sauting bapin ai jimut yang pangan yalam yang kapati pangan la yalam kampai kapati wanam ting wanam lerai ban keren ne bantul yang akano kapur lada yoi ya kata kajing tuna kajonga lane POE ya kata ya ka idea lane kajimut kapa ngala banyalam kamba yang kapati pila bantul pila banwan kendur markman do yang lane pila ban khot Bangal ajoin cakasan himasima ngal ajoin hakani ka parti bat nga ila thungya kum working president te hakani ka kentiru ngila pelong hakani ka meeting hakaban sawan ya ka election MDC ka ban sawan te kila pen khamti yang bangan long tau kertong jongki ban yakun ya ketika election ngadap ta ka jing sokmen adu kata-kata nomor ke kamon ka jongahi ka de galong ban syakri ya kipai ba te abang apai
kadon ka jingtuna shibun hapo karoi kapar hapo kadon ka than ka jungi kamtam ha konsensi ga jungi ngatrai lada kumbaki paiba kilapan khamti yanga bat ladangan poi syakathong ngalaban syakri khambha bat wara kajing mentoi ki paiba bat pendap ki jingtuna badon hapo kadon ka than ka jungi kata kalong ka jingkamen ka jungi